Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Olwaleero nenze twegereseeku kudimu ku mpisa d'obusiraamu n'enkola y'obusiraamu ng'enkola eno eyambaku abantu okuba ekirala, eyambaku abantu okumala ebizibu, ate etolawo obukyayi singa tuba tugitambulireku, n'empisa y'okuba abagabi, asaha wal karam, okugaba mu busiraamu. Allah yakola amadaala g'abantu mu busiraamu nga tigagayaga. Mu nsi tuwangaliramu ayi mulimu banaife enfuna yaibwe ng'eri waigulu okusinga eyiyo, tilwakuba nti balina amagezi mangi ino, baprofesa n'abantu baira bagayiga ayitibwe kiri, tilwakubanga nti bakola ino. Abantu abagayiga bagemaku na bugeme tibakola ino, kabiri abakola ino nabo abaavu, abasinga ositula, abasinga okukooga, abasinga okutambula. Omuntu atambula mailo na mailo olunaku ali kutambuza bintu. N'olwekyo tikukola ino tinokuwa obugayiga, tikusoma ino nakuba amagezi mangi, tikuba mweru ino oba mwerugavu ino, tikuba muwanvu ino tiniwalengera ebirungi ebiri ono omumpi talengerayo. Yo Allah subhanahu wa ta'ala ate bwe yakikola yakoba mu Qur'an, yakoba ati walau basata Allahu rizqa li ibadihi labagaw fil ard. Singa Allah subhanahu wa ta'ala yali alekuire buli omu kyayenda akifune nga twagayaga, tibyandinumye era tiyandibaire yayenda kusaala. Esaawa ntuwanika emikono ng'oli mwavu ewa Allah subhanahu wa ta'ala ng'osaba bugayiga. Kati n'omugayiga yena ayanika emikono ng'alisaba Allah amukuumire obugayiga obwo n'okubumwongeraku. Kati kuba akafaanane nga twena twalinga twagayaga buli omu alina biliyoni 10 ku munsi muno. Ani yandibaire shamba boy ewuwo eyalikoze obwa maidi nani abantu abepakere okujja mu sida Abarabu okukola baligire kukola ki? Ani yandibaire driver w'emmotoka yo. Bajjamu obulamu buno tulina okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala engeri giyabukolamu. Buli omu alina engeri gy'amalira mwine ebizibu bye. N'olw'ensonga eyo Allah bwe yamanya nti eriyo mwene yakola abantu madaala ago eri abeetaavu, yataawo empisa eyo ey'okuba nga tulina okuba abagabi fil badri wal ata, era nga kiyamba ino ekintu ekyo ikmalul iman, okutuukiriza imaani y'omuntu, omuntu omwikiriza omutuufu. Omuntu naye aba nga asaala eswala 5 nibwe aba nga yebisa atya, aye nga mubutuufu tamalira bantu bizibu byabwe, obuyikiriza bwe busigala nga buli butyo. Era obukyayi bumwidaku. Omuntu bantu bajja kwemba haji waife nga haji oli waibwe kituufu. Bwe baida mu nnumba ye, baida mu kisaakaati kyo baganayo ekyokulya wakibawa, bw'aba walina ebizibu omuyamba ku buzibu obwo. Aye omuntu atayamba atagaba, omuntu oyo taba mulungi. Mwidukire Ibrahimu alayhi salamu ekyafaayo kye. Allah subhanahu wa ta'ala kyayogeraku mu Qur'an suratu Dhariyat aya ya 24. Allah akawa hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ay Allah subhanahu wa ta'ala alikubuuza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati wasimako ku kyafaayo kya Ibrahim bwe yakyaza abageni abo be yagabula, al-mukramin be yakoleraku ekisa, be yakoleraku okugaba. Ili dakhalu alayhi faqalu salaman. Abasaadha bano baida eri Ibrahim, in fact baida ku mulembe gwa kujja kuzikiriza Lutu. Aye babitira kwe wa Ibrahim okumwera ku kibali gyokola. Bwe bangire wa Ibrahim bamutolera salamu, bamwendeza emirembe. Ibrahim yene yabandeza emirembe. Aye mukaseera ako faragha Ibrahim yajja mu ifumbiro, yajja eri mukyala we ila ahlihi fajaa biijirin samin. Amangu ago abageni abatuuse nga bakatuuka yabaleetera ekyokulya, yabaleetera mbuzi ngansavu nga gyabafumbiire. N'olwekyo wantu egamu nti min awjuhul karam wasaha, abantu abagabi osookera nako obona mu maka gaibwe. Buli lwokyaza abantu bwabanga abantu bafiireeku, abantu abandi mukyala bakubira esimu yakoba ati muna nina abageni awaka, oli yakoba ati nze abageni bantamaiza. balunguma bako bati awo waliwo enjira, ye lwaki baidanga wange, watandika okumubalira
mulamu ogundi ye nga tibakyala kuwoyo ewanani nga tibajjayo bajjama twege okuba nga tusanukira abagenyi kebaidde yetuli ate omugeni bwalya ku senteyo n'omugulira emmere n'alyako tubenga neisanu kuba ati alhamdulillah allahumma at'im man at'amana au allahumma at'im ahla hadha albayt ay allah nkusaba oliisa abantu bana batuliisiisa twende oliisa abantu b'omunumba muno eyeduwe baane neino wewanga osaze enkoko eri gyakuleetera enkoko edindi 10 twege okuba abagabi bwetwidde okuba abantu abalungi allah subhanahu wa ta'ala akoba mathalu alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ekifaananyi kiyawa eri abantu abagabi abatola kusenda ye basadakira abeetaavu kamathali habbatin ambatat 7 sanabil yamufaananizaako nga bwobona empeke gy'osimba oba mpeke ya bidandaali oba mpeke ya duuma oba mpeke ya maido osimba empeke endala eti yonka yafulumya ebibeere 7 n'okuswika omuntu asimba ekidandaali yakita mu itaka ati amaadi gayuyira kyafuluma kiti bwekifuluma ku luya kyataako ebibeere nga oba ebidandaali ebindi nga 12 fi kulli sumbulati 100 habba aye nga mu buli kirala ekyo ekibeere ekifulwime kiriku obubala kiriku ebidandaali ebindi nga 10 wesanga nga omuntu wasulira mu kiina empeke endala eti aye ogiire okugitoolayo ng'efulwimya empeke 10 oba empeke 50 wallahu yudhaifu liman yasha bana buli muntu asaddaaka ekyo nekifaani allah kyakuwaire olijjawaayo 10 okuyamba omuntu oba okumuliisa oba okumuweerera oba okumwidandaba 10 kya siringi aye allah subhanahu wa ta'ala yudhaifu liman yasha alijja kubizaamu 10 ekyo ofune mitwalo na mitwalo ofune miliyoni abantu abagabi bana beesiimye emyoyo gyaffe tigenda agaba omwoyo guloba sheitani ade ya communicatinga n'omwoyo gu yakugoba nga bw'ojja okwavuwala ashaitani yaidukum alfakra sheitani buliido bulirogema mu nsawo ecommunicatinga ku mwoyo kwe yakwati buti olikuwaayo osigala otya n'olwekyo tuyamba abantu abo kubanga ate n'emaali eyo gyetuwaayo n'emaali yaife yeene lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ni basahaba yababuuza ekibuuzo yabakwati ayyukum maali warithihi ahabbu min maalihi nani kwimwe nga emaali yabamulekwabe nigyasinga okwenda okusinga emaali ye kalu ya rasulallah ma minna illa maaluhu ahabbu min maali warithihi ekibuuzo kyobuuziza ife abali wano ezizasinga kwenda maali ya musikawe okusinga yiye buli omu ayenda kikye kati bwe bamala bawuliriza nabbi kikyayenze mu kibuuzo ekyo maali yabamulekwa n'emaali yo alibuuza ku byombi singa idha khuyirita singa bakubuuza ku kino ni kino kiba kyosinga okwenda bonabona bamukwati aye nabbi ya rasulallah ife abalega ntono twena omuntu asinga kwenda kikye nabbi yabakoba nti famaaluhu bwe mbanga mukitegeire mutyo buli omu akitegeire mu abali kwimwe maaluhu makaddamu emaali eyiyo neyo gyotoire wawaayo saddaaka wawaayo okuliisa abantu okusibulula abantu okusala udhuhiya okuzimba omusigiti okukola engira okusima enaikonta almuhimu buli kyokola ekirimu omugaso eri abantu naye emaali era gyowaireyo okuba nga oliisa abantu babawaka okuyamba baganda bo okuva mu bwavu baganda bo abantu ba famire eyo eyo nayo makaddamu nakyo kyowaireyo wamaali warithihi emaali yabasikabe maakhar nako kolese munsawo wakoti kano kantereke sonde sente dino gyagulira mu baana ploti oba ngyabazimbira mu rentals ebintu ebyo birungi aye leka kubanga nibyomalire kwesira eyo kubanga ebyo byojoleka ku nsi era bw'obanga ofiire omuntu ajja osoma ripooti yo ajja asoma lisiti y'ebintu aye asoma byolese era alagirira nti bino abirese kitegeeza ti bibye ayina babirekeire basoma ettaka lyolese eka 10 rentals olese amayumba gawapangisa ebugembe oba Kampala olese abaana olese abaidukulu olese akasomero byona obirese aye mu ripooti eyo timujja kubaamu asoma biki byogire nabyo
ekyo nga nekiraga nti bino byogenda byona ebibyo bitegeerwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abiidi era bw'otuuka eyo abikwandulira. Bino byolese ku nsi otuuka mu ntaana babikubuuzaaku tiniwaali kubirya aye niwaalina okubigeera ansa kubanga rentals dewaleka, ekizimbe kyewaleka, eitaka lyewaleka, engoye dolese, emotoka gyolese, byona byona bajja kubikubuuzaaku wabifuna otya. Kati woga ansa eno nga bane baligabana abandi mu kwekuba, abandi Allah basaasire baligabana mu bulungi. Bw'obanga wafuna bya haramu nga bikulemye okwanukula mu kabuli eyo, ene bano bafuna ebya halali. Iwe byafuna mu haramu bano babigabana mu halali. Kulwokubanga maalul warithi olwo omusika yaba taidi wamuzaala yagana nga wagula eitaka. Kati yagabana eitaka baba leyaleka. Kati aligabana mu halal aye we lijja kuleetera bizibu nga lya haramu. N'olw'ensonga eyo bajjama tubakubiriza tuba abagabi twewala obukodo. Omuntu akodowala n'akodowalira n'abantu bawaka, abantu b'amaka ge balinaku obuvunaanyizibwa. Tubitize okodowala bajjama tubenga bagabi ate nga tugaba okusinza ku bantu nga bwe bali okumpi n'ife. Bw'obayo ni muganda oba omuntu wa famire nga naali obubi gwoba osookereku bwe tunaatolawo obukodo ne tuba abagabi tujja kuba abantu balungi, kijja kuyunga oluganda lwaife, kiyunga enkolagana yaife. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe emaali atatute mu bantu abagisaddaaka. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.